Inggih, Om Swastiastu, semeton titiang, semeton FB sareng sami ping rahina mangkin titiang kesudi kacang wacan indek kewentenan membaca cerpen online. Pertama titiang aturang suksema mancang ring kesempatan sane diberikan tapi kepikiran sekian titiang untuk ketambetan titiangnya yang mau usaha anu preside ngaturang ayah-ayahan dan sejroning ngajegang sastra aksara miwah basa Bali dulu harapan untuk wajan cerpen online ring sejeroning rahina mangkin titiang pacang wacan cerpen sane majudul ngomurde nggih punika Miong Poleng. Cerpen puniki ambil titiang saking kumpulan cerpen sane majudul Lawar Gua kerita utawi ketulis kesurat oleh tapi kekawi oleh Dane Ketut Rida puniki nenten jetios wantah pengeripte utawi pengawi sastrawan saking Lungkung menjanten ring desa Sulang dikit yang pacang ngocen cerpen sane memurde Miong Poleng. Menap sedurunge yang nyangre dumun puniki semeton sane sampun preside nyarengin ring sore kadi mangkin titiange Swastiastu niki Sunia Negara wenten beli titiange beli Made Swartimun ledangan niki beli nak marah-marah nih jos deh ngesuk semua pun kenten wenten Komang Nova Riyadi wenten Pasak Swartiawan Om Swastiastu Pak Pasak wenten Made Kerte mantap li deh ledangan niki deh sarangnya niki di bos mama rame wenten Cok Kali Pangus Om Swastiastu Pak Cok asik kangyang niki kangyang Pasak Swartiawan sile Pak Udenge baru nih yang sing maca cerpen online sing udang baru nih sampun kenten wenten Yantini alias Bikul Om Swastiastu wenten Mertajaya nggak munti progina titiang Karangasem niki Swastiastu Pak tiang ngefan aja Bapak tiang sikini bagus-bagusan asik inge ya gak munti tiangnya Swastiastu punapi gatre kangen niki untuk Covid niki nonton preside sarang malih rada grudug ledangan dumun nang Jumah wungkur yang sampun kondisi membaik ngiring malih mesadu ajang ngajegang seni budaya Bali utamanya nih tapi seni tradisional liku pone rayu daya gak munti pun kenten wenten Januarte Swastiastu Ayu Tika Eka Puspayanti Om Swastiastu Mo Eka wenten Ibu Nyoman Winadi Om Swastiastu Bu Guru tiange niki aduh Bu Guru tiange Om Swastiastu memen tiange talah jek kangen tiang satu panggung aduh ajan ya zaman kondisi ya dan pokoknya kalau sudah kembali normal kita sama-sama lagi keliling-keliling menjadi orang malam. Pande Widiarte Swastiastu Pande Widiarte ledang nyarengin niki sampun kenten wenten memen tiang ring bitra Swastiastu memen tiang ring bitra Meme Wirawati
Benten aduh benten Bapak guru tiangnya Swastiastu Pak Prana. Ada niki guru fan tiangnya niki. Pancewi, wirasa, wiraga, wirama, wibawa. Apa enak Pak nah. Enten Pandai Dedik Om Swastiastu Pandai Dedik. Wayah, ingatan kayak layangan celepuk. Jak yang makelone merelais. Pon kenten wenten Ayu Supayanti. Pon kenten wenten Nilo Putu Dia Kemala Dewi. Udangnya pinjam asik. Udang baru nih. Yang sing maca cerpen sing udang baru. Nonton lo. Pon kenten wenten Dek Nano Peh Jero Gede. Ayo Eka Swastiastu Dharma Utama. Dedik nggih. Ngantukan semun galah kawitin titiang niki. Dek kawentenan ngwacen cerpen tiang puniki sane mamurde miong poleng. Miong poleng. Tung tung tung. Kukul patuse memunyi telung kelentungan. Ciri ada krama kepialang kelayu sekarang. Batan bingin di pengangguran kramane ane sedek nganggur pati takon. Nyen mirip kramune ning lain. Wayan roje klian banyar tekuli banyar suun nepak kun. Beli wayan. Sire kramone lacur. Ketut buyar metakon. Pandau. Ken lakar mo abenang apa mesaubang buyar jujut manut pianakne wayan dau lakar mesaubang kewale dinane janis sing da dinyaubang buen mani mare dadi wayan roje nerangang samilange menjalan sadegeso. Ortane ngal ngelimak tantan tinantan mewastu mekejang kerama desane pada umum tur pada yahne ayat megebagan sewire subo merupa dreste. Pisaga wayan dawuh pada mopitulung nabdabang tongos. Wireh peteng nenyanan sinah rame kramane rawuh. Ada ane ngemangi letika karpet uyaden pelangkan sahe piranti lena. Luh-luhne masih megres siuhan nabdabang Banten utawi Punjung. Heteh-heteh pembersihan ula pali rikala nyoba. Sawetara pukul kutus peteng kramane pada rawuh. Wayan dauh muah nyaman-nyamane mekejang pada gupuh nyape kramane rawuh tur mitujuhang tongos nega uyaden melingi. Yan guru kegiatan uli pidan ibapon guru made cakre jujut nakunin wayan dawuh. Papan tiang gumandi ono-onan
kewentenan nyangetang wau saking tigang rahina pantah penyakit odah guru men kijo subuh wayan mengubat sampun ke dokter dia sering punika sampun tunasang tiang ringanake uning tane jero balian gede nanging ten sida majikan menawi pengamit impun watah asa punika wayan dawuh pajarne nah deto sanget sebetangnya irage ajak mekejang masih lakar mulih kemo ke karang wayah malunan teken durina nih ane jani yasain apa ngerakai guru made baos nih ban-ban meriki man iketut pada kangwang kini kosek delan tangange beli nyoman bantat ajak ketut buyar manggut puare mekelo terem keramo nih tau gitu masih liu trunane bareng milu megadang megebakan anggon nyaruang megadang ada ane mewiramo samping sawane utamane seke pesantian Kumudasari ada ane main remi muaska nanging ada masih ane medom utawi meceki wayan Sumar ngeliut nguadang bangkia ping pendo ia subuh kalah ngelawan iketut buyar main skak ia nulih inyaman bantat deh jani subuh yang nyilurin nyaman bantat nih malin yak main jani cut nyaman bantat nulih ketut buyar Raris beli bagus titiang nyadia natak kewisesan ragane iketut buyar angut-angut mesemuewer meruket nyoman bantat ngelawan iketut buyar saling sekak saling singseang mencelang-celang asing lenge kematian terpada saling walet sawetara tengah lemeng wayan Sumar nulih inyaman bantat kengken man lakar nutugang dini lan lakar mulih pengmaan pules bedek dini kelat gati peh majakan mulih simbani yang iketut buyar ngewerin bani apa mentakutin nyenawang mirip wayat takut ada leak nyen buyar nyelar wadah leak takutin dija ada leak bani ngelincak celapat kene gumi galang
cara lemah sejawaning lihat lagi mecak-cak Sumar mesaut getar timpal-timpalnya ningah pada mekenyem sahe ada ane ngenjirang jempol lautang wayan mulih malunan apang praga malune buin ailehan nyoman bantat nulih Wayan Sumar bangun makin iwayan dauh murahan lakar memindah wayan dauh manggutan suksemoyan adeng-adeng di jalanin Wayan Sumar manggutan laut mekiles mesuah sawetara mare ada dase tindakan Wayan Sumar menjalan nuling pemesuane wayan dauh tan perarapan bahtesneh keselimpuk meong oleh das ieu labuh yen tusing teh engalan sengah yeh meong ko ngeli kaden tindakan kaden apa seh Wayan Sumar ngerengin termulah meonge mekiles mecebur ke kali ini iwayan melanturang jalan iya wab-wab sambil menjalan nginayang dahat kiamat tuara mekelo yang menjalan dekat dirurungi nuju ke umah nada sare ia kita membanyi lantas ia ngojok ke samping lenenge di batan tiang listrik risedek ke ia ngencah termuahem-muahem ada munyin meong di samping tiang listrik Wayan Sumar nulih meong polenge nelek tekang dewek yah iba meong poleng dinibuin kecundok mulai suut nganggur ulah sang ibane mo meong buwin mengeong buwina bangun ngelengkungang awak nih ikut kenyir tur ngwadang batisnya diarep mah kedadu kukune renggah matane ancreng nelek tekang iwayan berjani awak nih iwayan ngejar peluh dingin pekeristis digidah nemuah di bangun turia pungkatnya lempah tusing inget tekenawan tusing mekelu nyoman bantat lan ketut buyar teke mererod geranggang gerengeng nutur kangin kauh nyaruang kiap muah dingin teket ditongos nih Wayan Sumar nyelempah mah kedah dua mah kesiap tan menoleh nyoman bantatnya jag tut kengken di Wayan Sumar kene kenapa nih mirip adeng nang tatasang malu ketut buyar mesaut nyongkok natasang iwayan aduh awak nih nyemletek nih
Ne malu. Oh, kewala nu mangkian iketut buyar ngabak tangkah muah nah kita meh aduh bates neng nyom cara es nyoman batat nih mal yan 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 wayan yan iketut buyar ngoyal awak nih sumbar sumpar nengil tuar meng gehaneng apa teh. Aduh, paling melah jalan sangkol aja mulihan iketut nuleh nyoman banget. Ditu laut nyoman bantat aja iketut buyar nyangkol iwayan. Dingin petangnya tuseng kerasan. Gitu masih bahat owayan tuare keasen. Jalanan pemusuhan iwayan sumar mau bertan. Ento awanan iketut buyar mekaukan. Mewayan. Bukakan jalanannya kesep. Dia ngajak iwayan uleh. Tusing masih ada nyautin. Wereh men sumar sedang lep-lep mesani. Iketut buyar. Bukan kau sambil nogdog jalanan. Nengah sumbari ada newayan sumbar mesahut. Mangken sira nikel. Tiang ngajak iwayan uleh. Iya tan ingat teken awak. Mesahut uli diwang. Gegeson men sumbar sah kepianakne nyakjak mungkah jalanan. Iya kekiat maksiap. Nah kenapa adik kene ken unduk nih. Mangken dijo pesarian iwayan iketut buyar nulih men sumbar. Mah dini aja beli. Nengah sumbari ngampakang jalanan kamarne iwayan sumbar. Memene ngatap-tap. Udah cai kene ya. Ingetang dong ibane. Apa pelecah ini tadi tempuk lacur kene. Men sumar mesesambatan sambil ngeling. Ngelah balsem. Uyadin minyak angin apa? Ketut buyar nyerire nengah sumbar. Tanpa sahut nengah sumbari ngojok kotak obat. Ngalih balsem. Yeh peninggalannya nyerecek bareng yang men sumbar nyemak cerahken ngalihin anget-anget tumuli pak-pake pingganan subedek-dek pianakna simbuhe digidat tuat baong sikun kuping ulun hati muah sebelang buku nyoman bantat iketut buyar muah nengah sumbari ngurut-urut awak iwayan sumbar mekukut suwud men sumbar mesesambat ning sumbar ingetang JTWK
Toleh anake meme. Nyen mengajak meme nataken hidup ini. Kene cai tusing nolak. Peninggalane nu nyerecet pesuyeh samelange mecek-mecek batis piana. Tuh, nyoman pada tegarang tuturin meme. Apa mawanan yang menceningi muka kini. Lacur meme ini nyacang pesan. Men Sumbar noleh ketut buyar teken nyoman Bantan. Tunian ajak tiang bareng magebagan sek anake lacur. Iwayan malunan ngalahin tiang muleh. Sawirit yang kari nutugang main catur. Nah, duga setiang mulai ajak dahduo teka di tangan rurungnya batan tiang listriknya bedaho di dapetang tiang iwayan nyelempah sing samping lenengnya me. Iwayan teringat laut iya sangkol tiang aja tiang mulai. Ampun tuh. Ampun aja tiang mulai. Yen kengken unduk ke tentawang tiang iketut buyar melatarang manut ane tepukin. Nengah Sumbari nahan-nahan tangkah belin nih. Petengnya sayang dingin. Angin tusing keras saya. Wayan Sumbar elimane nyumunin gridip-gridip. Batis ini mewadan. Lantas ia ngedat. Peninggalane ucek-ucek ke kiwala pelihatne nu nerawa. Lelihatne nu meilehan buka nginget-nginget. Aduh, betara soweco widine. Ingetang dewek kayang. Men Sumar sebengne sadegira. Dije yang neme Wayan Sumar ngawit matakon. Jumayan sebarengan anake mesahut. Jumah nih. Jumah nengah Sumbari buennya kena. Ingat-ingat tangawake. Beli ingat tangawa tunian beli tuh sing ingat beli Jumah nih. Jumah gitu. Wayan Sumbar nya kena. Sajo neng nih nyoman ajak iketut ajak cai mulih memene nulurin. Dongki tuh Wayan Sumbar ancan bag
muane. Tulungin kedeten yang kalbangun. Tulusang mesare, tulusang belum mesare ya. Tegang bayune malu. Nyoman bantat mupai. Sing yang kalbangun laut ieu kekedetin ban adenne tur kedulurin ban ketut buya. Ken duke adi wayan nyelempoh di samping lenenge nyoman bantat mejinjen subane wayan Sumar luwung nekat. Wayan Sumar anggut-anggut nanging pelihatne nun rawo sahe kamar. Susubane nyeled angkian tur dekes-dekes ieu ngawitin nyatu. Dugasne yang mulih deket diwangane beli dawuh yang man selimpuk miong poleng miongnya bakat ulah laut mecebur ke kalen. Wayan Sumar bengong cara inget-ingetan lantornya kengken nengah Sumbari ilag. Wayan Sumar nyeri aden yang ngelanturang jalan deket di margane lakar mau belok ke rurungnya yang ngencah miong pulingnya dapet langsung di itu malunan. Wayan Sumar tolah tulih cara anak jejah sang saya ane lenan bareng tolah tulih ketongos ane tulih ke Iwayan. Iwayan ngelantur yang ngetarang meong hento tur nunden yo panguleh sake walau Iwayan ngangseng makena-kena mengkengken yan memene cucut sade jerak dok nawan ngajak mionge bangun mau dan tumulik ngelelek dadi anak loh pajang cekek pesan anak loh entu makenyang nanging pelihatnya hancrang nyejahin yangnya perjani peloh pidet kebayon yangi macelos awak jangan ngerasa gampang cara kapuke cara kapuk gampang angin sing merasa sakit ada tiang di tengah taman asrini langunin saja punyan bungane ngegaukin pesan keluihane ahidupan yang konen tahen nepukin taman buka gitu luweh nih telagane bening megelenir tunyungnya membunga serab seleog ampoh angangin haris bonemit ahlop gitu masih bungane len-lenan yang tuh sing makita makan uli ditu di tangki deh ada bunga kelelam
nudut kena yang dot mah kita ngalap akateh kalsumpangan yo mare ngeres gas abeng lakar nyujoh bungane ento jeung merasa berarti sih ada nak ngedang laut ulung maglebog Wayan Sumar medekes-dekes anelenan seleg medingehan tur saling tuleh suwire ningah tutur soleh pesan dugasne ento merasa pipinnya mekaplok di abingi marga bagian saget subada jumah buka cara jani Wayan Sumar mang segang mengurut-urut lengannya yen ning gitu patut wayan buka anake kememegan busan udah dah dijak ada jumah wayan batat nulurin saja pesan buka gitu man tunian yang merasa kememegan terbingung Wayan Sumar kita gitu itu laut men Sumar nuturang unduk ne iya sangkula muleh teken nyoman bantat ajak ketut buyan nah kemudian to lantangan melahan yani wayan mesare malu dumandak engal segar yani wayan kalahin malu iman nunggal satuan suksemenah man itu masih ketut men Sumar manutan marep teken iwayan muah iketut dini jam mesare udah buin mekad Wayan Sumar ngajakin timpale maka dadu nginep gitu suksema durinan tusing kuangan kalah buin iwayan inyoman aja iketut buyar mekad tur mekilas pesu siape mekeruyuk saling sautin ciri bumini subengedas lemah dingine sayang nyaja sulang ketekan ping kutus bulan Januari kalih tali 3 Buddha wage merakeh iketut rida Om Santi Om inggih kadya sapunika sane preside aturang titiang ring rahina mangkin ngeninin indik nguacen cerpen online papekasne ring rahina mangkin titiang nunas gang rene pengampura ring sejeroning titiang ngaturang ini kawentenan cerpen sane mumurde miong poleng puniki diantukan kawentenan titiang kantun melajang pedewekan akeh menawi kekirangan titiang sejeroning titiang ngwacen ini ketaler suksemo niki untuk semeton titiang sane sampun persida nyarengin ring sejeroning ning sore kantos wengi sekadi mangkin ring live Facebook titiang wanti presida titiang taler idadane sareng sami menjalaran untuk ngemiletin karya utawi susastra duwene minekadi cerpen Bali duwene pamekasne presiden inggilang kawentenan sastra aksara mewah bahasa Bali duwene mangda sayan ajeng inggih suksema niki sampun bergabung
wenten Ayu Putri Swastiastu ane sampun bergabung niki wenten Gede Adinata Swastiastu ku Pak Prana Gede Ari sampun kenten wenten Mbok Putu Wahyuni Swastiastu Mbok Putu pun kenten wenten mande ngiring kawitan nggih gas wenten Bligos Yodya Segara luar biasa jero niki ngeledangang Bligos niki sarang-sarang wenang sarang Bligos niki penyiar tiang yang hits pengentan beli lesot untuk yang Gede Ari mundurin biar full kelihatan udah kelihatan Gus wenten Pak Adit Korkap tiangnya Arta Dipta wayan sampun kenten jeung ulah kabinawa suksema Pak Korkap ledangan kerang langkung net yang aturang ayah-ayahan niki lewat Facebook doenang sarang sampun kenten wenten Budi Sari wenten Afi wenten Elna Meme jero kalpike tiange pun kenten Panawa Suta itu bagus Om Swastiastu wenten Mbok Komang Septiani Artawan Jakarta bergoyang wenten Adi Suarse pun kenten Wayan Indra Pak Korka Badung Om Swastiastu Satya Dalam beli kadek Moyo Imron Bagong sementon titiang niki Karangasem pemborong Rabduk niki pun kenten Setyase Emon Yun Swastiastu Pak Emon Pandesta Wayan Prana Jelik Ibu Madiaryawan Dika Surya Ngurah Arya Kang Anik Om Swastiastu suksema pisan niki semeton sampun presiden nyarengin titiang Tut Timot dan Angga Pradipa Swastiastu Dek lan Juniati memen tiang sing ring Karangasem niki memen tiange Rajang Wanti Warse mede mugi state sehat pun kenten semakin sukses tetap semangat Sintia Dewi Beliwayan Budayase Om Swastiastu nabe tiang niki Karangasem Cantika Alvin Cantika niki mbok tiange saking Gianyar yang menginspirasi niki mantap semua beliwayan Dian Pertiwi Petet Komang pun kenten niki mbok tiange saking Denpasar Semare Ratih juga yang ketek-ketek Kang Yang mbok Semare Ratih benjang gilirannya Kang niki mbok tiang tumben niki kenten ngocen cerpen kerang langkung ini Sinampurayang doenang sarang niki mbok mantap ade Kang Yang niki Kang Yang Beca pun kenten wenten suplir besuhu tiangan niki Om Swastiastu Pak Putu Pertama Yasa ledangang Pak doenang sarang niki pun kenten Indra Parmadi suplir meja memutih jerone niki Cilemek pengyak cara siaran di radio bedik nekal soalnya kalau imang maturan langsung pakaian kene kedo pengkenta wenten wayan Ibu Wayan Muriani Om Swastiastu Angga Wijaya Swastiastu pengkenten Juliartana wenten Teguh Erlangga Swastiastu saking Tabanan Buahan Cirpok Putrawan Cuet mantap uli asik Kang Yang mbok sampun kenten wenten mbok tiange Mulyani Komang iki distributor bed cover. Kalau pengen beli bed cover silakan hubungi Mbok Mulyani Nikomang, daerah Denpasar, kawasan Denpasar, dan segala kebaya
pun kentan berbagai macam pakaian adat, pakaian adat Kepura untuk yang pria dan wanita. Segera cek Facebooknya Mok Mulyani Komang. Madiastra Om Swastiastu Madiastra, sampun keten wenten Dian Sudire boys adin tiangnya di Bitra niki, yang pengen seputaran Gianyar dan pasar yang pengen beli buah-buahan segar, segera cek Facebooknya Dian Sudire, berbagai macam buah ada di sana dan segar-segar. Kita saya kata Dian, bapak marah main, bapak marahnya ajak ikomang. Sampun kenten wenten beli awit Om Swastiastu beli awit. Ledangan ki pon kenten uli awit mare nengok beswud ajan ajak cara jarang ngalulam belebang be ajak jukot mare jangan lulam kenat mulai awit leng tuni je polon itu. Nah, hilang kan otaknya kan, hilang. Dian Sudire kok ganteng, asik just tumen cara ganteng tumen, berarti selama nenenan Anda itu terhipnotis, tidak orang-orang saya ganteng. Engken maksud dia itu sehat peninggalan padahal nak uling pidan ganteng gede nih. Pokoknya mantap Kang yang ini duet nah uli. Sip, gas. Yuk. Kita duet bersama-sama Mbok Semararate. Wenten Purnama Yasa Om Swastiastu. Purnama Yasa. Pak Bego bagus genjing niki, jak penekak Desa Timun niki. Kemudian ide biasa nak check up. Biasa dia check up. Bapak agak apa dana sakit kone kene pada ne car singgah te mai maturan nanti anga di posko antosang deh ben kejapkan suan siaran langsung nah antosang deh ajak bareng-bareng pengedang langsung nganya mau dan lain sebagainya. Swastiastu suhu titiang sangat de Joni Sinampro ledangan niki ledangan uli sangade enten kirang langkungnya niki tumen yang ngocen cerpen jeung muslambutan bungu tiangnya mau bete enten mau Eka Maharani Om Swastiastu mau Eka Rajang enten ring sange salam sarang keluarga ring sange ampunan pedaja-dajane khusus di rumah mau Eka ini raja-rajanya keluarga lain ke lain keluarga nih ke biarkan dia berkembang. Pun kenten kan saya mata 4 makanya harus ganti itu dek kene nih apa ada nih kaca nih ulap padahal lah beli bagus mah orang bagus gara-gara udang baru nih sing macet cerpen sing udang baru gitu. Mau Dian salam sama Sian ya. Pun kenten wenten Ekayani Om Swastiastu. Ekayani dok ningah beli gede mau ke kawin. Aduh tiang sing bisa mau ke kawin ya. Aduh. Dan midap ti tiang ledangan niki kanton melajahang dewek tiang durung lengkap tiang niki mau Eka ukurannya nampun nah nang batak bisa besek 2 pasti mau kawin awet Kang Wang mare suwud ngebuang abian di mare manyemak HP abian neken dawid kan liu nyakap abian dini ngelah abian itu ngelah abian cang pusing ngelah abian kene man timpal kemo mai ngebuang abian cang ijang le abian nih coba wah dari cang nih kan man abian nyen man kebuang cang nih
Itu Om Swastiastu mbok Yan Ani iki mbok tiange Swastiastu pun kenten wenten raras Sukmawati adin tiange nih jegek makete-kete kapak tujeng. Semoga sehat selalu sama si baby. Si baby kapan lahiran? Kapan lahiran raras? Eka Yanti sukses terus sukses semua niki. Mau Eka madya te ampura sirasane ngecuer niki tiang wau nyarengin sukses semua. Madya astra ampura titiang me waste I gede wiratana titiang I gede lepang sering ketah titiang saking desa Timuhun ring Kabupaten Klungkung. Kenten salam kenal niki sarang beli astra Om Swastiastu. Enten pun kenten wenten mbok tiange mok mongkek Komang Suryadi pun kenten beli wayan wage Swastiastu. Enten mogi makasami semendon titiange sehat kena rahayu. Termaning setetek keicenen terutama sehat demun di kondisi Covid sekali mungkin. Elingang selalu patuhi aturan pemerintah, cuci tangan, pakai masker. Enten nggih kadiasa punika terang titiang ring rahina mangkin hadir tudeh ong awron iki nge Ibu Mardika pun kenten wenten tudeh Hardika hadir ya. Terima kasih wenten wayan KW nge durus sedurung puputang titiang ring rahina mangkin semeton saneng kantun ledang nyarengin ring rahina mangkin durus niki wenten acara ngwacen cerpen online dicari cang dagang bad kenten semeton sarang sami reantukan sampun panomaya kirang salam kenal mali wenten suhu titiang rike Bapak Wayan Bude Parwata titip salam nggih titiang sampaikan nanti sarang beli tiange beli Bapak Wayan Bude Parwata nanti tiang akan sampaikan beliau silih tunggil tokoh masyarakat yang peduli desa, peduli masyarakat. Enten tentu tiang akan sampaikan salam Pak niki salam kenal niki Pak Madastra Suksema sampun nyarengin ring sejeroning dewek titiang ring sore kali mangkin nggih kadiasa punika sane persidaturang titiang semeton sareng sami lan titiang aturang pramaning suksema gerang langkung titiang nunas gang rena pengampura maka wasanane ngatur puputang titiang antuk para masanti. Om Santi 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 Om Suksema.